ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯅꯣꯛꯇꯨꯅꯦꯁꯣꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ SK TVꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯀꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯦꯁꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯏꯟ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ foreign aggression leire haibase akhoi loina admitted fact oire adu oiragadi MP amma oiragadi akhoi gi hojiki foreign aggression sina Manipur gi integrity da amadi India gi integrity da saung so la ibani whereas akhoi gi India gi policy sina ultra-vires to the constitution and the community at large akiba gi masamu oirakpo oibanina MP amma oiragadi kadi thab paikhat pigani haiba wahangsi ni ahaki wahangsi akhoi mahesa hanu khumbiraga kaiku khumbiraga amadi ozalagi aroiba wafamse taningi foreign policy gi matang sida mak aina nasana haizaning badi kaino haiba matamda ngasi bawo dum suirega lai tawribase thabak oina pangate hojik su yengbiyo akhoi gi border se akhoi 400 km approx ni ado border fencing tawni na tawribase 10 km muktang oitangai re hojik aduna takpati thabak se implement tawbama iwar watli batawri base for yengbiyo FMR lokthokre khoi gi free movement regime lokthokre na hare lokthokre hare hosi bogdai thabak oina implement tawbadi udri 1950 dagi 2004 bau chatna ramni base changba yar base Myanmar dagi 40 km ne mane khambira dun 40 km nifu changba yabran hekta aduna adu manung du da kyam changa mani aduna pangal lebe NRC sana han base 1951 dagi chatna hangatabni hari se karigino hai matamda FMR se 40 km sang basu yarame adu matun inner line permission lokthome adu taraga ani si leira lokthokrabni na akhoi gi adu matun da 2004 dagi amo huji pol chatna mi se mane khangbira duni 16 km aduna huji pre-movement regime se lokthokre hare border akhoi gi Indian border kha basisu 400 km approx ni adu huji 10 km dang ne bakharis adu taraga akhoi se theory da sum naina le re bakhoi every time theory implement tawre have pass tawkre haraure mayam wan akhoi gi mayam se haraure adubu thabak oina paikhalakpra haibadi ibu utaba haitare daras so akhoi khwaidi maru oibe se kari oirame haiba matamda implementation education jine education gi parts ma sunga gawdre akhoi aduna ngasi akhoi wari base education part what pagine FMR lokthokre haiduna mayam loi haraudana thagatli ba thabak oin tawbra ne tawde adu kana yengsendoino kana na hu authority kana mane yengsendoino aduna mayam phagi oina hainarido thika am leire border fencing gi thika logera ka hainabani sengna harab aduna tawriba mayam se akhoi gi thabo oina implement tawbase wali aduna external affairs paibiramba union minister bu leibigre leibasida kaidawe siguma mayam se yengjalam akhoi gi state sida kaidoribano si in the Manipur gi threat nate si national gi threat ni haibase mipum praja khodi mon khangabane aro si thabo oina pangkhalam deba kari tawribano chahi manga kaise sangram matamni is a very long days is a very okay I'm sangraba matamni sita tawba ya base one day se calculate torokanda ai external affairs ama paireko minister am paireko adudi ai na kai tawba yage akoi India gi issue that Manipur gi threat leire city hai taragadi mayam tawramba ya mayam leikre hai tare aduna mamano ji hangbiraiba koi foreign policy gi matang sida taseng na haraga je shankar ai mamasa maksu dum thengazaraga sigi matang sida ai phaman khanazagre ai gi hoi gi border fencing gi matang sida ai masama ka unaraga haizagre aduna sigi matang sida aina mamada kitang sigi matang sida phongdok nimba education gi part adagi akhoi gi implementation gi part se what pagine akhoi ne hoji what lim se ado mada phongdok ningi tasena foreign policy gi matang da hairo gadi hojiki hainari myam sing do akhoi gi border se sagi khazalani tawrni ada to na koire tawri se koire matam sange akhoi matam lam henje tasena si border gi matang da ai samak se ai je keno chatloi akhoi gi kotharom na chatle matam de kan hok matam do irang thok matam de isa chatle ai even ai family pur chatle ai shaktiman tonga yenga chatle lam henjende do changpagan da lam yam thi henjelame isa na pillar ma pu chang ai even social media thagalak pani matam du da lam yam henjelle na adu kedauge da suna kanda mu sona kari kai haga so henjende mu mari tong rakpat si po confusion na maleri aduga khaba mu hore na hare border khaba hore kai da si permanent temporary khaba honi
matam kharagi oina adu kona muk chapchan owner kan tawni adu gumgi confusion am pi bai tara khoi ju gyan mang ba adi tawri ngai da chap chaba kharino haba khangdu og tawbam phabam lei bisi bodu fencing man jan tawle ya punte bisi hoji tawda pochu bu lo san ngam ris ne kam koi tawri je koi re bodu fencing gi matan ngang na ri tawri sing je da ai motadi center ki oigera ama ki oigera state ki oigera hoi government ki di tawri na sum hai adum taw delay to chai ka chang na lai hoi khar bu tawri hoi uri tawdi ui tawdi dai bu di yaroi adu busi loisan ge na hai ta ga di issue di mem to praja side di issue di mem pokhle asi matang da hoi border pillar ki matang da fencing ki matang da pokhle ba adu akhoi je pokhle maga mai ji pak te issues mem je mai pak to loisan gi ba ho maga wa law mani adu gi mi asoi mang yaw ni issue da adu ga khai tap thagi tu loisan gi ba to oi issue kudi mak tani ko border gi ko tani na te bi da adu en pain patan hajaning badi ta seng na hojiki moi andi tawre na haibu hojiki haribu sing je taw mai pak se ta ga hoi praja khoi chi dang responsible loi je ba na ta ga di yaroi ba sonda gi di tawre dum ha lega khoi pen thok bi akhoi ngai ying le bi adu ga matam du issue la ka amu thola amu ngang bi amu kaw thuki bi ta sin akhoi citizen mo oi ta ga di akhoi gi manpur ngak pa je akhoi duty ni manpur gi praja moi na akhoi lamje ngasi bu ngak pi da be di intinu ngai ni yeng break tab de ne ba ngasi akhoi si china phang i ba je adu na akhoi ju as a responsible citizen mo indi akhoi ju haribo poching je plop sruk yamina bam taka le je haja ke ma thank you simna hang big ba question du da aina ahamba preliminary gi observation amatong han tham jau ke external aggression lei hamu hai leite mu hai handa ki thoi ba tha tarama thoi muksi da ko thaina kotelia na iramba chanakya gem lei moina pamba political project ama ta na bhonab da miam se convinced to nga moi the word ga di confuse la loi bam le ba if you cannot convince people make them confusion adu yam man ba pot jam theng nei handak se say for instance 355 chalai ribra chalai dabra ai khut pullaga lei amu hai amu leite hai dg hapai wo order tholak pa natraga na security advisor hapa tholak pa da center na hairak pani mu hai order thokput na governor gi maming de tholok kumba ko clarity mere leita base handaki aina sum uba handaki thatara ma thoise yamna chawbo game plan amada including akhoi gi intelligential state leisi bawta clarity ma leina bo hona da ba da ta amanda mungang to se akhoi su yoksale so foreign aggression lei si official amana lei hai amana mu leite mu hai aina mu repeat to da su yar ba ne se akhoi gi press na karina masi inbam chang aseng je kai non governor na mahai cm na mahai home ministry na floor of the house na mahai sina ai gi suspicion se larger handak to rave se larger political game plan amada ai khoi je confused but chalalaga thammagi pot am lai na lawje ve na ko aduga masiga mari leina ba foreign dimension de yem ga khoin u ga da basi geopolitics some larger churning am hoji world to se largest economy is the US, around $21 trillion lay. Chinese get around 14 muglay. Marakta lay se Germany ga Japan ga ne 6-7. I'm thinking the drastic change hong lay. India is the fifth largest economy ni hoji. 2011 adai the 2021 adai the India se. So India is dreaming for a major player duga hanadagi koi gi competitive particularly 1940s dage horak pada Chinese revolution laga moigi Chinese gi republic communist party na lorok padagi India gi policy da akoi Manipur da sokpa malay the communist takeover of China 1949 ki akoi merger thoi matam se sina akoi ni yenga da bada India gi policy gi foreign dimension ma domestic affairs da tum so say for instance Atal Bihari na akoi gi Sardar Vallabhbhai Patel na communist takeover hek to boga chithi Nehru de iba da palle neba sigi fringe north east leba kangbu se India da su loyalty leba nate moi se pro mongoloid prejudice leba kangbu ni sigi suspicions in a drive torok pa decision ni Manipur gi merger ga thoise moi gi instruction da considering the strategic importance and backwardness of the state, government of India has decided to take over Manipur and hire in it.
sigi strategic lens te yeng base dum une bon se Chinese gi take over trokoda aina masi pusanjare se karino da matam dugi ka chap manana ngasigi new orientation ama global dimension ama thoi bojik se rise of China competition be adu hana leramba European powers economy India gi makhalo in lehoreba hojik mayam na partner is Germany ga Japan ga su khara lerega di maning thangorani India will be the third largest economy high neba so proudly we can claim hojik akoina UN member when one of the nobody is going to stop Security Council the late masigi new dimension gi pot ma chauna yauri ba ngasi khoi Manipur du jik thois Okay. I must explain to you the answer is that Hojik Toy Bisiki global dimension of being seva. Burma se Hojik, Myanmar se Hojik, Kaibaya, we translate Hojik, Chinese, Russian, and Israel and America on one side. The India Gimagi, small sphere of influence, Chittagong Hill Trek, then Chin State Pogis, the Maraks, the India from Sanariva. Adugi pot ngak was a small player ngak tane was why su ga tauri mayam se sigi dimension ji yeng ak pomatam da I koina khanga da base aina as a MP as a ai khakta nate Manipur gi intelligence amaruina koina hangbam thokpo question je sine ba Jai Shankar na we cannot afford to live with unintegrated border regions have a mana lecture ma pi with the high unintegrated border region have say national integration the yaw the bay area haibane moi adugi step number 370 lok thokiba Kashmir thugai griba aduga Manipur da tawriba politics aigi mon matungina the princely state ahum magi saktam kaidana 75 years lembada Kashmir kai gre Manipur se husik thugai re insurgency lebe area ni si once and for all stop tawrapagi dimension achoba ma yawriba duna when we talk about foreign policy and Manipur, I say, please, you have been looking at us through a security lens right from the day one in 1940s onward. The citizen amo in a yengbangam the bagi security lens that uba not as a full-fledged citizen. Suspicion ga loina ba ma yaw risa masikari gi no haibe se koi hangbam to ever as a scholar, as a citizen on the floor of the house aduna sigi. Right from our say instrument of accession, the defense I will say in state amo in a surrender to is the responsibility of the government to defend Manipur as a state kind high bagi potnama key the vidai koi intellectuals who politicians who high bam changeba. It will be my responsibility to say the same thing even on the floor of the house in the parliament if I get elected. Okay.